magkarelang pamilya. Monry and Marilu Marquez, Otis Riley Laksa, Arlene Nelson and Randy David, Joel and Han Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Amy Sikat, Adolfo Garcia, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Edgar Gatus, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Geronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Liza Kayanan, Joseph and Lizelle Zapanta, George, Flora and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, Saichel and Shakira Tambalo, Ariel, Aaron and Paula Sanchez, Arnold, Yvette and John Sales, Dolor, Heidi and Lutgarda Sanchez, Elida and Iris Sales, Beth Ann and Dax Sales, Krypton and Edna Sales, June, Wilma and Nazare Sanchez, Louie, Joyce and Kian Bangcolita, Christopher and Hazel Bansil, Pete, Zenny and Crizen Manlugon, Tracy James, Madonna and Lucas Manlugon, Lester and Janice Manlugon, Danielle and Corinne de la Peña, Hailey and Ethan and Stella de la Peña, Maria, Puring, Auring, Sila, Tess, Lenny, Sean, and Carlin Dizon, Fatima Junit Ruizo, Pilar Ocampo, Maxen Chua, Liza Nulod, Santos de los Santos, Teresa, Noemi, and Sherwin de los Santos, Maria Rowena, Jose Manlutak, Camille and Alia David, Romeo and Remedios Calo, Rodolfo Culala, Eileen Culala, Joe Rivero, Jomar and John Matru Rivera, Mark John and Raven James Pineda, Kenneth De Leon, Miguel Olchondra, Joey and Joshua De Leon, Winchell and Jasmine Magtoto, Reynaldo De Leon, Clayton Gabriel Batak, Frances Isabella Calma, Julian Carr Yuzon, Rainiel and Anna Marie David, Jeff and Roxanne Ginto, Victor and Susana David, Judy, Rudy and Sylvia David, Iggy, Ives, Yesha David, Aiden Lucas Ginto, Cofriada Jesus Nazareno, Baby David, Fatima Lyson, Luciano Canlas, Romeo, Janelle, Arjane, Franzel, and Franz R.V. Makabayan, Christina Lumanog, Eliza Nicole Vitug, Joylyn Hans Mateo, and Dave Rason, Roy and Remy Between, Mark, Jenny, and Sky Between, JJ, Charmaine, and Emmanuel Between. Para kay makapasubading kaya dumanandi, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Sutles, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apemwar, Richard and Jane Giao, Alain and Nini Lakindanum, JR, Kate, Irene Dabu, Jello and Venice Lakindanum, George and Marilyn Hinco, BM Tonton Torres, Ofelia Mendoza, Joe Mendoza, Michelle Pauline Dairit, Dante and Paul Torres, Patrick, Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Ruth and Leo Chris Manlutak, Nell, Arlene, and Ferdy Nuki, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ainsley Gonzalez, Kate Gilas, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Renilan Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel, and EJ Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Digacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Derek, Chris, and Liza Pineda, Minerva Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda,
Cecilia Cruz, Christian and Jesselyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batac, Betty Ong, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Johnson Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Chicharing, Mark Henner and Cherry May Faharit, Michelle Faharit, Arturo Torres Jr., Aaron Kayanan, Aldrin Kayanan, Mark Leo Gatus, Eliza Rose Kayanan, Maria Crisalin Gatus, Nova, Neil, Nisha, Nicole Ocampo, Jolan and Alan Pineda, Sally Santos, Angelita Angeles, Romeo and Grace Alonso, Rosalinda Lagman, Lydia Kayanan, Alvin Calo, Sharon David, Emily Vitug, John Polo, Ralph Malcolm, Joan and Edgar David, Remigio and Teresita Ocampo, John M.C. Kyle, Regina Ocampo, Rhea, Jonah, Cyril, Diane, Yvette, Ralph Hermoso, Zeline Magnay, Alan and Net Lapira, Michelle Noreen Paule, Boyet, Rexen, and Roderick David, J.R. and Jason Chua, Rosalind May Between. Para kay Malagwang Kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kembao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Orit Austin, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Henedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Anthony Gosum, Alberto Roque, Lani De Jesus, Maria Teresa Pakatkatin, Jairo Franco Labitag, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Dina Ignacia Evangelista, Romualdo Tayag, Eros Yui Calma, Virgilio David, Cristel Ayala, Lilia Caneco, Miko Gabriel, Leonardo G. Seti Sichering, Minda Miklat, Angelita Dabu, Flora Tambalo, Jel De Jesus, Salvador Pangilinan Jr., Mario Garcia, Antonio Camacho, Jane Caburata, Marching Lagman, Romeo Jordan Alonso, Al and Lizelle Vitug, Muy and Ivy Vitug, Faith and Hope Vitug, Herrich and Joy Carlos, Hans and Jace Carlos, Ana Marie Parbo, Eden Santos, Maria Elena Acerit, Cherry Dalugdugan, June Antos, Nita Cortez and family, Dueñas family, Miles and Kat, Patty Jimenez, Sean and Lani Lim, Thomas Ian Calma, Ramses and Rosel Serrano, Albert Sazon Jr., Carl Siegfried Choi, Alan Cabredo, Camilo Capati. Para king kapayapan ding kaladwadi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelita, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patricia, Emmanuel, Rosario, Marcelo, Pacifico Sr., Pacifico Jr., Cherry, Crispin, Cherito, Tilo, Roman, Lusing, Jorela Marisol, Ernesto Alfonso, Armando, Abel Sr., Abel Jr., Rosita, Pascual, Catalina, Ricardo, Marisol, Efrosiana,
Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Lucia, Roxanne, Archie, Resgie, Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Billie Jean, Pablo, Romeo, Perpetua, Hilaria, Fernando, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Amelcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quentin Sr., Quentin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristita, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Christina, Robert, Jess, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Godolfredo, Feliciano Sr., Feliciano Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Pascual, Catalina, Ricardo, Virgilio, Rosita, Federico, Alejandra, Cecilia, Francisco, Milagros, Angelita, Celerina, Francisco, Josefina, Galillo, Gloria, Angela, Amado, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabela, Wilfredo, Prudencio, Rosa, Joland, Rodolfo, Lucila, Lucia, Pacifico Jr., Pacifico Sr., Estrella, Felipe, Gemma, Rufo Sr. and Rufo Jr., Daniel, Magdalena, Santiago II, Caleb Lorenzo Gel, Francisco Miguel, Brigada Lansang, Bienvenido Jr., Mel Bacanlas, Junior Nulod, Juan, Cecilia, Virginia, Carmen, Marina, Carlito, Jonef, Pedro, Serafia, Elasio, Petronila, Consolacion Dairit, Ernesto, Barbara, Andres, Rosalina, Rafael Pangan Jr., Michael Anthony, Juana Manlutak, Ponciano, Roberto, Antonio, Victor, Miguel, Asuncion, Arnold, Marlin, Leonardo, Paulina, Felix and Irene Patawaran, Fausto, Maria, Santos, Seferina, Joel, Lodi, Angel, Greco Benedito, Maria Antoinette, Medardo, Dominga, Milagros, Juana, Jose, Lumanog, Albina, Rodolfo, Jacinto Jr., Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Virgilio Jose, Angel Sr., Violi, Dino, Aster, Jessica, Joey, Andy, Miles, Jimmy Gasa, Ben Milagros, Raul, Rosalina, Renz, Pedro, Paula, Rico, Policarpio, Luding, at ding hanggang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detangala ng mahaga na kakarela.
Ing lagyo na ningib pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kay ka, antemure. Kaliguran kong kapatid, masaya tayo pong pagmasusyan ngeni, ing kafiestana ning pangabinyag ning ginutang Yesu Kristo. Alupatamo, may binyagya mo naman ing Ginoo. Itamuan makatipon tangin inting meto nga familia, may binyag king meto nga espiritu, inampun ning meto nga Dios anting anak na, at midinan lagyo, king lagyo na ning anak na mayayawos tamong Kristiyano. Kinmit mong kapurian at kapasalamatan, tahimik tayo po sa guling pasalamatan ng Diyos, at gawa na sanang matibe ing kasalpantayanan tamo kaya, ya agino tamo at iba tamo karin banwa. Yagasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayan tuto, at kay kayo kapatad, uli may kasalo kong bina, kingisip, amano, at dapat, at niyaliwang kakulangan. Uli nitay panagapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kay kayo kapatad, ingipalalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga, amen. Gino pakalulo, Gino, pakalolo. Kristo pakalulo, Kristo, pakalolo. Gino pakalulo. Gino, pakalolo. Abi-abi tayo pong inimpuryan, yung ginong Diyos.
Manalangin tamo. O Dios ay pami, pasalamatan da ka, kambening kabilugan mong balayan, amibait pasibayo kimbinyag. Ang Jesus, ing balang metong kaya kami, meging pakamalan meng anak. Katmuan mo kami king Espiritu, amin ang tabi kaya, kimbie at king kamatayan. Iti aduan mi, king lagyunaring Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Oy ning kakong talasuyo, akakong pasik nangan. Yeng kakong pinili, at kaya binakong matula. Kitmuane king kakong upaya, at kimbalang bansa, idala na ing hustisya. Kaya kulisap, nitas man siwala no, at magsalitang masikan, karingdalan. Ing mebal balatimbo, ene pakyan, at ingunda-punda pasulo, ene patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, nimina lub, at itatag na ing hustisya, kinyato. Inturuna, panayan da ring bansang at suking marayo. Ako, ing Ginoo, ing minawas at mikalub upaya keka, banke kayang pagsikapan, matupad ing hustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing saglang tao. King pamamilatan mo, mipabal kong salo, karing bansa. Ding matada ring bulag, kay kalang ibuklat. At ibulos ding at kaluklok, karing maralamdong asukulan. Ing amano, ning Ginoo. Anwanan meng kapayapan, Imbalen mo, O Diyos, pagkalaman meng kapayapan. Panwanan meng kapayapan, Imbalen mo, O Diyos, pagkalaman meng kapayapan. Purian ye ing Ginoo, ikong king banwa, kaya lelangan. Purian ye, uli ning kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukatyeng parangalan. Ing Ginoo, ke kayo yang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Panwanan meng kapayapan, Imbalen mo, O Diyos, pagkalaman meng kapayapan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam babo ning danuman. Ing siwala na kakabling king malapad a danuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Panwanan meng kapayapan, Imbalen mo, O Diyos,
pagkalaman beng kapayapan. Ing upaya ning Dios, duldul ing kawangis na, habang kilob ning kayang templo, ing ginupuyan niye, ngararing tao, ing ginu, aride, pati ing danum, ang mga lalam, ariya, king kapilan paman, itamongan po. Panwanan beng kapayapan, ing balen buho Diyos, pagkalaman beng kapayapan. Panwanan beng kapayapan, ing balen mo, O Diyos, pagkalaman beng kapayapan. Pamamasing iba't kimlirbronin dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko tunay akilala nung makananaw ing Diyos ay abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos at daraptan na ing matulid, karapat dapat siya arapana, nuya pamanbansa menibatan. Balayo king pepabalo na ning Diyos, in kayang amano kareng memalen na ning Israel, at karela mi pasyag ing mayap a balita ning kapayapan, king kapamilitan ng Hesus Kristo aginulda ding sablang tao. Balayo itang mga ngaragol a bage, ame nga palyari king kabelugan aladwad ning Israel, magmula ka rin Galilea, kaibat na ning binyag a penaran ng Juan. Baluyo iting tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanan ng linya ng Diyos, king Espiritu Santo, at king upaya. Pablasa ing Diyos at Judea, mintaya ka rin sablang lugal, darapat mayap, at pakayap ka rin sablang inilap na ng Diablo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iwan nga na, ing metong amaygit ka na ako, datang ya. Binyaga na kayo, King Espiritu Santo, ampon, King Api. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kay ka, antemurin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. Ligaya kay ka, O Ginoo.
ing kapanayan daring tao migmulang meragul at pigmolalande Juan. Inisip da king yana siguro ing Kristo. Anya nga ng Juan karelangan. Ako bibinyaganda kayo king danom. Dapoting metong amay git kesa kanako datang ya. Kuman karapat dapat tanggal maski mo man karing tali ning kayang sandalyas at binyagana kayo king Espiritu Santo ampon king api. May binyaglangan ding taong at syukarin pati na i Jesus. Kabang manalangin niya i Jesus, may buklat niya ing banwa at ing Espiritu Santo ay anting pati-pati kinulda siya at digpa kaya. At nga nang sinabi ning metong aswalang iba't banwa, ika ing anak kong pakamalan, mi paligayan kong tutu keka. Kaluguran kong kapatid, ing mayap abalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap agat panapon po kaya kayongan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Makatakot na po ing mababalita tungkol keng COVID. Pero hanggang makanyan, ako po sana mitatakutan at the same time, kayo paboren at pakakalale kayo pa rin po at mimingat. Binalik mo ing pamagluklok ketikim pisambanta mo 3232 at hanggang anak ampong epame vaccine bawal pa mo po ketikilo pisamban. Anuman mimingat tamo po sana parati. Atin pa pong COVID. Mimingat tamo po. Ala na pong ngaliwa kanita. Okay. Pag masusyan tayo po ngayon Domingo, abanggit ko nandin, ing pangabinyag na ning ginutang Hesu Kristo. Kalupayo, kalupatamuan, may binyag yan naman ing Gino. Payo tayo po pisabyan iti, ing maralas kukutang daw wapin ini. Nano kanong milyari, manibata niyang tauliyang may banggit ing Gino keng Ebanghelyo, anyang labiyang adwang tuwa banwa, may liliya Jerusalem, belikande pa rin pengari na at penintunde. He was 12 years old kanita. Kaya batala na po may banggit tungkol king ginukeng Ebanghelyo, tinto niya mo kabud, anyang 30 years old ne at pepabinyagya kang Juan. So nang milyari between that time, manibate niyang 12 years old ya hanggang 30 years old ya. Ausande po ring manigaral kem banal kasulatan, the hidden life of Jesus. Uting etabalo ng milyari, alang makasulat kem banal kasulatan. Dengaliwa ausandeng the secret life of Jesus. Kanya po nakarakal haka-haka at impasinulat, siguro mintaya kanu keng disyerto, ing Gino at may nalangin niya, siguro rinubya keng metong monasteryo, at may garalya karela, siguro may kiabe kareng mga tuwang philosophers, anyang minunang panahon, at may pepailalam niya karela. Haka-haka langan po reta, fake news langan. Para kanako, magbasita na mo po kayong banal na kasulatan ng sasabiana. Sasabiana po ng banal na kasulatan, kay badeng ikit Jerusalem ingino, meragulya, lalam daring karingyang pengari, at sinulong ya, ing kabyasnan, ing kabanalan, at sikanan akatawan. Sapat na po itapalagi ako. Ing Gino, menatiliya, lalam daring upaya, ning kayang pengari, at karindi nagulya. Siguro for 18 years, may garilya kang Jose, tutukiyang manasan, tutukiyang tatanam, karina abalo inggang kasayban tungkol kayang pamananam. Siguro kaya binang Maria, manalangin, migpakabanal, abalo na yung dakalakabanalan kang Maria. For 18 years, payuya, linwal, at menaral, king mayap abalita. Okay.
So ngayon, nanong sasabyanan nini kaya katamo, tungkol keng kaya katamong pangabinyag. Simple mo po. Adwa mo po, orat tumbage. Mumuna ini. Aliwa mo ing ginu ang ing ating secret life or hidden life. Itamuan po. Ikayo, ampoy ako, atintangan hidden life. Ing baluda mo ring aliwa, itang akakit da katamo, miyabe-yabe tamo balang Domingo, kay ba't nanini, eta na balo. Ano yung biyeta mo, no tamunta, alana. So ita po ing hidden life tamo. Itang makalwal, itang akakit da, well, yan kahit da. Pero itang kaibat na nita, itang makasirigot, eda balo. Ay, lalo na ako. Akakit yung mo na yung Domingong sisimba kayo. Ang Lunes, yun ako akakit. Atin ko naman hidden life. Pero, yung punto po, naburing sabyan nini, porque atintang secret life, atintang hidden life, yung dapat mi papamaril tana at mi tatagalan tanang tabak o mi panyira tana keng Facebook, alipo. Huling atintangan hidden life, at andanan ko po anyang Meteya i Father Joe David. Ilalaya po siguro, taga-Betis siya i Father Joe. Idol ke po. Yan pong principal mi anyang high school ko pa. Talagang tatangalan kay i Father Joe. Biyasa i Father Joe. Yang tinuro, susulat English ka na ako. Yang mag-inspire ka na ako. Yang penikwanan ko magpari, loob keng seminaryong penibatan ng Father Joe, uling idol kay i Father Joe. Anya pong Meteya, kaya kuman may kapakyabe keng misa na, uling tauli ko pong dintang, so kaya na ko mong gulot linoklok. Penikwanan ko pong makapunta keng libing ng Father Joe. Maya-maya, ating kong ikit dintang pari. Abi na yung paring Father Joe kanita. Natangalan miyang mo naman keng seminaryo. Unang iting paring ay ni, at niya pong hidden life. So, bandang tauli, linwalya imparing ay ni, may kasawaya, may ka at luyang anak. Ito po ing hidden life na. Pero anya pong makatalakad kami, kaya be, king misa para kang Father Joe, inisip ko po, inisip itang hidden life na, kung inintindi itang hidden life na, at dako po kakuswelo. Kaya beke, ining kapatadapari, may ordain niya mo naman, magmisa kami, gaganakan niya, ing metong kakaluguran. Kita mo po yung panamdaman ko. Kaya linood ko na ing hidden life na. Makuswelo na ako mo, pag maragul ko, masaya ko. Kasiping kay ing metong akapatadapari, may ordain mo naman kalupa ko, at ngeni, gaganakan niya, at pagmisa niya, Father Joe. Kaya po. Aminan ko po, ating mapilan keni, dako makaing kapad. Uli mong elami panusignan, ganyan, so dako kapad, dako baring akakit. At aminan ko mo rin po, ako man, pero pante-pante ko po lawe kaya kayo. Pero emo anak ko po ating kang mayan kayabe, ating kang saguling kasundo, at ating kang masakit kasundo. So ito ko nga natanggap. At ating tangan hidden life. Pero baloy po patang makatipon tang makaninig keng Domingo, kung naisipan itang edo ko kasundo, kung naisipan itang hidden life or nano, yung isipan ko mo po, pareho tang may binyag, inampunan ng meto nga Diyos, may binyag keng Espiritu Santo, at may kalagyo, kalupanan ng Ginoo, ngani mayayawos Kristiyano. Uli na nita, abe-abe tamo, at anak na katamuan ng Diyos. At sana itamo maging matula na kayo, maging masaya na kayo, ing makatalakad tangan ngeni, anting metong familia, abe-abe, anting anak na ng Diyos. Ito po, ing grasya na at bendisyon ng binyag. Anak na katamuan ng Diyos. May binyag king metong ay spirito, inampun king kayang lagyo ning ginutang Jesu Kristo at ngeni mayayawos parehong Kristiyano. Amen? Amen. Okay. Hidden life of Jesus. Ita. Kadwa po.
Maliban kay hidden life, atin tamo mo naman pong ausandang social life. Tayo po akwani ini, tayo alinga din Atin tamong social life, tintang kakaluguran at tintang pamilya. At inipuing mo ng grasyang babyena ng binyag. Ing binyag nakatamo mo papaluban king metong exclusive society ng anak na ng Diyos. Ali po, king binyag papakilala na kaya katamo. Na itamo, aliwa mo rin pengari tamo, ilang pengari tamo. At intang kaduang pengari, deng tegawan tamo. At intang mas maragul a familia, rin kakaluguran na rin pengari mo at kamag-anak mo. At intang mas maragul a familia ng balayanan ng Diyos. At intamong social life. Pwedeng ikamo inganak na ng Diyos, ali. Nakaltamong, kayabe mo, anting anak na ng Diyos. Iniingkya katamong social life. Paliyo po rin estudyante king states. Ang alang agawa, kinanwalang baril, pemaril do rin kaklase da. At ang pukarakalkasong makanyan, kanalakumang baril, pamarilan do rin kaklase da. Paliyo po, metong lakwento. Metong lakwento. Alalang social life. Makakulong laking kwarto, internet mo yung kasabi da, Facebook mo yung kayarap da, so muwala ka rin ganang tao, umalang baril, pamarilandongan. Alalang social life. Ini po yung bala mong malilyari kaya katamong ngeni. Anyang mga latita mo, kutnan may mamo, no ka rin niya itang, buklat na yung maing awang, ay taytong, king marangle, tatanamya, kamay ni potambagya, muli ne, at abayabe tang mangan. Ngayon ikot na nini nga nakimana, no ka rin niya itang, buklat yung awang, kumayang globe, padurot na yung globe, ay anak at suya keni, next year pa, muli itatang mo. Dinagultang makanyan. Mababawas ang social life tamo. Maniwala ko po, tingkong kakaluguran, anyang malatiya, magtakaya ka no. Otang muli tatang na, kilalay tatang na. Magtakaya, nino yung lalaking papaluba ng makuking kwarto mi. At miluluwal ko at oti lang at waking kwarto, naaintindihan. Uling, kilala, itatang na. Alata ng social life na dapat ibalik tamo. At itimbinyag, iting papawagan na kaya katamo. Hey, aliwa mo ining familia mo, o rin tegawan mo, anting kaduang pengari, o rin kinakapatad mo, o rin kumari ng pongkumpari ng mamo, o rin mas maragul mong familia. Ini ing social life mo. Pwedeng ikamu ing anak na ng Diyos. Amen? Amen. So atinta mong private life, atinta mong social life, at lupo, tiro na ng Ginoo, atintang spiritual life. Itang penandit duro ko tamo, sisiklod tamo, itamong dili. Bubuklat ing puso tamo king Dios, man kanita ing Dios man, buklat na ing banwa, at bendisyonan na katamo. Ita, ing kaya katamong spiritual life. Amen? Amen. Uli pong kwento. Ating metong pari kanita, king metong aliblib a parokya, king Russia. Magtakala rin ng tao, mayap naman ining pari da, magaling yung manaral, biyasa makyabe, o magtakala, andat Lunis mawawalaya. Dabalo no yung pupunta, dabalo no ka rin niya. Basta't Lunis, mawalaya yung pari da. So minisip la ring tao, mayap naman yung pari tamo, pero o ba talayong andat Lunis? Kagalang atin yung hanky-panky. So yung gewada, pikyan deng pasalikot. So, Domingo megmisa ya, pangalunis, menibla siya yung pari, migdalayang metong gamit, yung pagona, ay batlina ka diya. Pikyan deng pasikreto, ring parokyano na. Linubya king metong gubat, hanggang miris siya king metong bale. Ating yung sasalikot, kara. Kaya ba't ketang bale palang ay ta, ating makatok ng metong matuwang-matuwa, ating yung sese anak amalati, ating yung pari gawa na, meniblas siya, kinuha na yung dadala na, metong yung palakol, may malakol nung dutong,
dening mitata. Uling ene pwede ing tatang. Ay ba't inayos na indutong, piglinis no bali, ay ba't nanita meni blasya, at saka ne, minuling masibay. At abalo da rin parokyanos na, ining parida at inyang secret life. At ining secret life na, yung social life na, uling at inyang susopan, aliwang tao. At ining social life na, yung prayerful, yung spiritual life na, uling gagawa na, ing panalangin na. Amen. Kingaldo iti manalangin taking igpatang at subanwa, amitubod king kayang anak busal tamu anting metong at alasuyo, banit imawa nakatamu at ibayo. Nga tamong manalangin kaya, ginupakiramdaman me ing kaya kang balayan, ulitan taya po. Ginupakiramdaman me ing kaya kang balayan. Baning espiritu inong Ginu, ibayo ni ing ketawan ametwa, uyab ning pamikasala, manalangin ta king Ginu. Ginupakiramdaman me ing kaya kang balayan. Baning espiritu ning Ginu, ibayo no ring mebinyag, karing miyaya liwang iglesia, king mabayat dang pamagdulap, para king pamisan metong, manalangin ta king Ginu. Ginupakiramdaman me ing kaya kang balayan. Baning espiritu ning Ginu, ibayo na ing teta ganding malalawe mababa, ding alang direksyon abye, ding melalakon na pag-asa pauli ning karelang kainan, manalangin ta king Ginu. Ginupakiramdaman me ing kaya kang balayan. Bangis ing espiritu ning Ginu, ibayo no ring milakon na panlasa, king amano ning Ginu, at king tinape ning Eucharistia, at ita mo mang makatipon keti king lagyo ning Ginu, manalangin ta king Ginu. Ginupakiramdaman me ing kaya kang balayan. Yabetala po ka rin panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, kay Jason at Catherine Hinko, Roel at Amy Canlas. Para po ka rin kapatid tamong mag-birthday, Homer Tulud, Elizabeth Mangila, Jason Hinko, Maria Parico, Gonzalo Castro, Maria Elena Asirit, Carlota Manlutak, Perry Anthony Ocampo, Prince Thomas Parico. Para po king kapasalamatan da Conrado at Bessie Maglalang, Socorro Baluyot. Para ka ring intensyon ng Xavier Cabozos. Para ka ring kapatid tamong masakit, Alberto Roque, Irenea Cuenco and family. At para po king kapayapan ding kaladwarari Apungapen, Ricafort, Ernesto Baluyot, Conrado at Nieves Maglalang, Eufrosinia Aquino, Reynaldo David, Manuel Coronel, Antonio Garcia, Ampoy Mang Nora Vargas. At para po kang Mrs. Maria Teresa Mendoza Santiago, ing may masaking first reading, iba't king Canada. Para kaya katamuan po, ding familia tamo at ding intention tamo, pati na po rin kakilala tamong mituran COVID. Tahimik talangening ipanalangin king Dios. Malugod daig pa, papanitilian mo kay bisasan metong king espiritu, ban maging saksi na kami ning mamumong lub, alugod ka ring sabla, nginit kapilan paman. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na sana yung ginuit ng daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kay katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pagmasusyan mi ang pangapahayag ng Kristong kakanganak, amilala ko king kasalanan ning yato. Tanggapan mo reting kekeng ayin at pabustan mo mekisan metong la king kayang sakripisyo. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginong manatili kaya kayungan, At keka, isipan niya at lugaran ng Diyos. isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginota mo. Iting karapat dapat at matuloy. Tunay piningkarapat dapat at matuloy ding pasalamatan da kamparati o ibak kapamilatan ng Kristong ginumi. E pakit may ulaga imbinyag abayong kalam ibat king keka kapamilatan na ring waga at bagi makapagmulala king ilog ning Hordan. Meramdam niya ing swala mong ibat banwa, bangisingan mo kay kasalpantayanan, king pangayatsyonan ning amano mong mi katawan tao, angeni atyu busal mi. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubot me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala rin kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, inwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti ay kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti,
Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapurian, po at ang akakit ming gagal mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Nginipunting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong tiro na kikatamo ning Ginoo. Kakanan mi King Aldo, biemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salami keka, antiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipaisaw kintukso. Lune ikabus, king marok, ipami. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kekam pakalolo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos.
uling kaya kayong kayarian, at kayo payan, at ligaya, manggaman, king ing alanaw. kapay, o ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Hemo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunay luwan mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya ka antemor. Matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo, King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Kapayapan po kaya kayongan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad damo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginu, kung matampang tanggap kaya ka, dapat tigas mi nga mano mo, kumayap na ako.
Maya pa bengi pong pasibayo kaya kayungan, anti po nga sabi ko keng homilia, atin tamong secret life, deng intention tamo, reng panalangin tamo, at atin tamo pong social life, dening announcement tamo, at atin tang spiritual life, potang bendisyon na nakatamo ng Diyos, kaya rin na po ning misang IT. So ring social life tamo po, mumunan dili, malaw siya po ing raffle draw tickets tamo ning Fiesta Committee 2021 ngeni po kay bat na ning misang IT kita po king kakatamong tennis court. So last chance yun na po para mag-remit ang pong saling ticket para kaniting raffle para mo naman po karing mialiwa tamong proyekto ketiking pisamban tamo po. Kay bat samantalan tayo po ing pre-selling kening Columbari hanggang niya mo pong Enero iting sale karing Columbari. Ing tauling sinalipo ing familia ng apong Ambu David kinanwaya pong adwang busbus keniking kakatamong Columbari. Samantala na yun na po, chance na para karing kamag-anak tamo, lalong-lalo na rin maka-abroad nung datanging panahon, miyuri la keti malapit king pisamban. Ing novena ampon misa ng Santa Ines, magumpisaya po ngening Miyerkules, January 12, hanggang king kafiestana, king January 21. Deng misa po, 6 o'clock ning bengi, ing kafiestan, alas 7, alas 9 ning abak, ampo pong 5:30 ning gat panapon. King bisitas na po Santa Ines, tutuki keng protocol, ing misa ampong novena. So pag nakapo kaya katamuan, itamong sisimba, pasibayo po parating manos gamat, eyo kalinwanding face mask, at mag-social distancing tamo po neng luluklok. At bawal lapamo po ring anak, tutuki keng pisamban, lalong-lalo na po ring EPA may bakuna. Mimingat tamo po sana king COVID. Okay. Tauli po ini. Anyang Sabado ke pamo po mayari, lilinisan, titipunan, hinggang kalat yung plastic at basura, manibatan niyang simbambengi hanggang fiesta, hanggang bayong banwa. Pakisabi pong Maya Puli, nung tutuki yung sisimbaring excuse po, COVID ini. Lalangi ko mukha. Nung tutukiyo po ring ding anak yung sisimba, please po, eyo papaboren mamangan kenikilob na ning pisamban. Eyo po pipanganan ini, pipangadyan niya. So hanggang mga latila po rin anak yun, turwanan nyo lang, disiplinan nyo lang, ela, maman, keti pisamban, o kingkilwal ning pisamban. Nung kailangan na pong mangan, magdala lang plastic, yuliyo ing basurang daralanda. Okay? Anya po alang basurahan keti pisamban. Eyo dapat ugsing basura yu keti, eyo po basurahan iti. Pisamban niya po, igalang tayo po ito. Heritage Church siya pa, pati po iting paligid. So sopan yu kepo, deng basura, yuli-yula, nung manakit kong anak, mangalat, ibawal yula. Ibawal yun po. Pakisabing maya po. Pakisabing maya po. Kay batawli po, pati po itamong sisimba, respetuan tayo ing metong at metong. Itamuan po dinubtamo keti para manalangin. So iwasan tamo pong makipagkwentuhan, makipagchismisan, makisabi, karing kasiping tamo. Ganakantala, ring taong bisang manalangin, tahimik, ketiking kilob ning pisamban. Okay po? Okay po. Salamat po. Pakisabing maya po. Ing basura, yuliyo. Eyo lalakwan keti pisamban. Okay. Taulipondili, manibat po anyang simbambengi, ang ganyang bayong banwa, e ako pa po may painawa. So panupayayo po, mag-off ko pa mo, ako man mako, bawal lilibot Baka kini ko magpainawa ko, so panupayayo po, kuwakit, ngeni hanggang Miyerkules siguro, puta na magmisang Miyerkules. So ito mo po, may papanalangin ta po at mimingat ta po sana king COVID. Ita mo po, dakala pong salamat kaya kayo. Talakad ta po para kintauling panalangin.
At para po karing mialiwatang intensyon, lalong-lalo na po para karing kakaluguran, kakilala, na mituran COVID. Para karelangan po, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, Ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin bunganing at siyan mo, Jesus. Santa Maria, enduning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at keng oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ing simplita mong assignment nganing parumingo, damayan niyo po. Ako naman sabihan, bisita niyo la, bawal po eh. Damayan niyo la, kumusta niyo la, pagdalayo la maskinano, ring kakilala at kakaluguran na mituran COVID. Kita mo po, salamat po kaya kayungan. Ating Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At kaya ka, ante mo. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kekong familia. Ingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. Maya pabengi po, bawal po ipapalakpak, halina papapalakpak. Maya pabengi po, dakal po salamat king kekong pamanagon, mimingat ko po po atang muli kayo. Good evening po. Good night po.